Ekitabo kya Yobu eshura 15. Elifaazi okugaruka mu Yobu obwa kabiri. Bwanyuma Elifaazi omutemaani yagarukamu ati, nogira ngo omuntu obwenje ashemerire kugarukamu n'ebigambo ebitiine muhoho n'okwijuza enda ye omuyaga gw'oburwizooba? Ashemerire kuteera empaka n'ebigambo ebitiine buryo nari okugamba ebitiine kibiri kugasira abandi? Konka noyenda kwihaho kutiina Ruhanga n'okuzibira abantu kugira eki baateekateekaho bari omu maisho ge. Ahabw'okuba okutashikirira kwawe niko kwegyesa akanwa kawe eby'okugamba. Niwe okunda kugambisa orurimi rw'obugobya. Akanwa kawe niko kari kucwera orubanja tinye, n'eminwa yawe yonka niyo eri kukushinja. Niwe wabandize abandi kuzaarwa, nari okazaarwa eshozi zitakabiireho? Orashutamire omu naama za Ruhanga ez'omu mubonano? Noyenda kuba niwe wagira obwenje wenka? Ekyori kumanya itwe kitari kumanya niki? Oyetegyereza ki itwe ekitari kushoborekerwa? Omuri itwe harimu abamezire enju n'abakuzire munonga abari kukira sho. Okuhumuriza kwa Ruhanga aha bwawe ni kukye, n'ebigambo ebyogambirwe gye nobigaya. Ahabw'enki omutima gwawe nigukubambaza, amaisho gakakutukura, kikareetera omutima gwawe kurwanisa Ruhanga okagamba ebigambo nk'ebyo. Omuntu ni kintu ki kuba oshemiire, n'owaziirwe omukazi kuba ohikiriire? Reeba, Ruhanga tayesiga barikwera be, nangwa n'iguru tirishemiire mu maisho ge. Kasha omuntu ekihagaro wasisikiire, ogotomera obutashikirira nk'amaizi. Naaza kushoborera haza ompurire, kandi ebi narebire nibyo ndikwija kukumanyisa, ebyagambirwe abanyabwenge, ebi bishebo batarasherekire, abahirwe ensi bonka batagiibwemu munyamahanga weena. Omusisi atuura n'obusaasi ebiro byona, niyo myaka eyatiirweho abari kuhata. Ebiri kutiinisa biteerera enduuru omu matu ge, n'obwo ariba ari omu kugwogyera omuhwerekyerezi aryamugwaho. Taikiriza ngu aryagaruka rugye omu mwirima kandi ateekateekirwe rurara. Azengyerera hoona naaza kushaka naagira ati, eby'okushaka birahi? Naamanya ko ekiro ky'omwirima kiri haihi kumuhikaho. Enaku n'obusaasi bimutiinisa, bimusingura nk'omugabe oyeteekateekire orugamba, ahabw'okuba akabanga omukono kurwanisa Ruhanga yahiga obushoborozi bwona. Yamwegemera agangiize ebisya, akingira engabo eine eiromba rihango. Ahabw'okuba omugomoko gukamushweka aha maisho, n'ebigojo byahingamirana aha nyugunyuze, kandi yatuura omu ndembo ezihindukire amatongo, n'omu maju agatashemerire kutaahwamu muntu, agabiire gari haihi kuhinduka emungo z'amatongo. Nahabw'ekyo taritunga, n'eitungo rye tiririgumaho, kandi tarisimba mizi omu itaka. Tarikira mwirima, endimi z'omuriro ziryayomya amataagi ge, atwarwe omu mwisyo gwa Ruhanga. Arekye kwesiga ebitiine mugasho nayebiiha, ahakuba ebitiine mugasho nibyo arizimuurirwa. Aryahembwa byona obunaku bwe butakahikire. Amataagi agari kumutookaho gatakabiire kijubwe. Aryaba nk'omuzabibu ogw'ebijuma byagwo biragaruka bitakahiisize, abe nk'omuzeituni oguri kuragaza orurabyo. Ahabw'okuba omutwe gw'abatari kutiina Ruhanga guryabe engumba, kandi omuriro guryamaraho amahema g'abari kurya enguzi. Babaka enda z'itima bazaara obubi, n'emitima yabo eteekateeka obugobya.